kibazo mfite amatsiko uwo muntu wo ku mutima nizeye ko yizeye yotemba hano nobakiriza ayo matsiko nefatika libana Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Abakristo haleluya. Iyo tutaza kuba dufite ivyo vyiringiro twoheramo n'agahinda umubabaro wo twishe twokwirahuye ariko kubera ivyo vyiringiro turakomera ivyo vyiringiro bigasika imitima yacu tidutemamwe n'amarira n'imibabaro n'ibyago. Haleluya. Hari gitondo we iyi ndinayabuze ngo wari ubukungu kwa kendi abantu batakoranye urukundo iyo mirimo izashika ku munzani iyo uburyarya yakozwe mu mwijima mu jongororano byose byame bitwikurwa bice ku gipimo cy'umuriro umuriro wemeze uyu murimo runaka yo koranya urukundo yawukoze ahagaze mu kwizera cyahaga umurimo ngo wamugenda gushoreranye nawe iyindi yabisigara kuri wa munzani ishe ni fotka ukunaha turi ko birandika ariko uko turabikora gute biracyari mu buryo tukwiye kuza dusuzuma nimba turirimba bikiri ku sawa nimba tugiye gusenga bikiri ku sawa nimba inyota yo guterana ari inyota iri ku sawa nuko tuzaba duhiriwe ntawuhiriwe kuturusha tuzaba duhiriwe reka kubita haleluya ka 10 atukoze cyangwa 11 Bwana asifiwe. Haleluya. Ni nyinshi. Oya. Pastor Ngomezera tuliambo nimba twizeye ko haleluya imwe gusa. What is this? Ngo tuje twiyongeza. Bigumeze bibishize. Kandi tuzishahira. Dushima Imana. Kubera ko dushima Imana. Dushima Imana ko yaduhaye ibyiringiro bitokurwaho n'urupfu. Bitokurwaho n'ikintu. Birahamye tibinyeganyega kuba bifite. Turegereze Yesu Nazareti kazi. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Ndawukunda cyane kuko ni ikintu gikomeye hariho abantu batabonye n'ubuvuzi bya bintu biri mu kubara hakurya umuntu ari mu gupfa bagasakiza gusa cyawumugera yetwara kibonye ariko ubu batuzwe n'amagambo bumvise cyangwa ijambo bagira mu mutima ariko ubu nyine mwebwe muhabwa umurizwa mukabona ababyeyi babahagaze iruhande mukabona abasore babahagaze iruhande abapastori bakazakababwira ijambo ukomeye kandi mvuga. Haleluya. Naje natangaza hari gatatu. Ariko ndavuga kuri iri jambo cyangwa se ibindi ngo bavuze. Iyi ndirimbo iravuze ngo ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza. Ngo naje nifuza kuzajayo. Ese uri mu kwifuza kujayo? Haleluya. Umuririmbyi wa mbere yavuze tugitangira avuga ukuntu Imana yonyine ari yizo duhimbaraga. Iriya ndirimbo y'Iswahili twatangiza meje yo kuvuga ngo avuga ngo shinda shinda shinda. Iyi ndirimbo iyo mpamvu icumbaza nyiririmbo abana barabizi. Iyo mpamvu na mu muhanda iza nyiririmbo. Iyo ngiye gusenga iza numva ari yishe gusa. Akaba umunsi mwumva baza teseri iyo ndirimbo ziyonyine. Ariko iza numva iyi ndirimbo ari ikintu kizakikomeza mu mutima kubera yaravuze ngo shinda shinda kinasana. Mungu ametupa nguvu ya kushinda. Haleluya. Amen. Anavuga hali ya mwenzi, anavuga ngo nguvu ya kushinda ila za shetani. Nguvu ya kupiga ila za shetani zo. Iko jambo zari mfasha kaza Mungu ndiko numva dakomeye. Kandi muri ico
ijambo ry'Imana ribakomeza nimukomere kandi muhumure. Buri muntu wese azayegura umuntu wavuze bene iki kibazo, kuko iki kintu kigira igicucu gikomeye cyane. Reka ntange haleluya kubarambira kandi zibi zo kubakomeza muhumure ku munsi ko tuzamubona. Niba mwifuza kuzobana nawe kugira ngo twese tubane mu bwana, tuzobasanga n'aba bose bari badusiga hariya hakurya, tuzobasanga igihe nikigera tukiraruka gusa. Imana yishimye. Haleluya, 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 haleluya.
gusenga nanjye